Abrangsi Hill Sams Karbi Anglong Kelang Arada Phan Nili Birta Thanbang Phiding Nerong Hang Pipen Kardong Pajar Iglo Nona Birta Arjupon Iksine Pini Karbi Anglong Autonomous Council di Fuman Kedosi M Tuliram Rong Hang Pen Mai Patriti Ponsi for lining towar Dogmoka Pen La Horizon Wurput Doboka Dak Towar Puthak NHIDCL Atun Pen Chingwai Pon Labangso Amaya Long Chitong Dun Lake Mankedo MP Horen Singh Be Mankedo MLA Darsing Rong Hang EM Amar Singh Kiso MSC Lapen Board Chairman Richard Togbi DC in charge Sir Im Taro Secretaries Retired Colonel Rajiv Ratan Katyal, General Manager NHIDCL Project Monitoring Unit Lapen, Chenglok Contractor Tum. Parivartan Akailong Thangnat Kachingbar Kachiton Avidet, Asonsi Panjan Posaing Tiarong Pen Tisuarong Adak, Atowar Parivartan Kuamen Ke, Amen Chotlu, Nili Blok, Keparlo, Kachiton Kachiprek Avidet Asonsi Thekonong Lang. आठे नौनाकाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सबका विकास कोलम थे को दखलो लद्दाख पंजाब पोसे इंतियारों पेन तिसो आरों आन ओवर के परिवर्तन आलम थे पेन थंगनात कचितोन आबे लासोंसी प्राप्जिन पेन आली की एक मते ब्लैक टॉपिंग कालिसिता सेंट्रेवल अनके नंग थोपी प्रुई अंसिता निंग इंसामजी पुसी लोकल एमएससी पवित्र रंग पिया फान चुनिंग रि पादोपन Pini Birta Lapon Sikan Tonpon Iglo Domi Thakme